Hatu pisngau, kumba pisya setkut hayeng. Hatu pisngau, baka pertay kaya chakmat. Kiway kiyo banmi, bat banne kat kaba kikwa. Henry, pipan, pihapsyong hayeng, namar kajingpang, kajingkerdo, ne kiway pat kidaw kiba pyamla sngoto. Skabha, kani kamday kaba syujarengkat ni kajingja baklam jingtmu. Hakani ko video ngan yato yapi yaki santali kidaw babalay ublay ula banbu yapi hayeng hakum kani kapor. Batsngap hadu kabakun kani ko video namar kadaw kabasan kan penkeladur pura ya karukom perkat jongpi syapang kani kapor bapidon hayeng. Minta kasngi kayeng jongpi kamday syu ka patok Henry kan kelalong kakpier jong kajingkerku. Kadaw kapadingkong balay ublay ubu yapi hayeng kaday namarba ukwa manpenkia yapi. Hakani kapertay baya buon kam ngijuklat buon sian ban sumar yaladia dan kijingpang jong kamet kapat padonru kijingpang bensim kijing adnuan kijing pat bensim ni kijing diaw ublay utep balada pidang yat sabar na yeng pen omyo bor pan pendet jingmut ha kijing penkia kaba ublay ukwa ban ay yapi kumba ula pentia ya u ilija hapo kadieng jenren ban ai thia ban ai bam ya u kanang ban penklan biang ya u kumtaru ublay ula ban bu yapi hayeng kanang bakamet bat kamen siem jongpi kinjo ya kajing petkia kabapura pila bantho ha ki comments lada pidon hakapor papidon kam kajing penkia na ublay minta kadaw kabaar kaday manpen baha biang pad ya kayeng kasem jongpi ne ka family restoration kiba buon dangi ngiyadon buon sien hayeng Henry ngiyakendu duna baha bat kiba hayeng hasem jongi bat kajing yaday kajongi kamlong kababyang batki kadaw kabaar kaday kajing penbaha hatu don kibayapat yapra hapo yeng hapo sem jongpi hatu kadon kajing yasutu bakla hatu don kajing bomyaday ne yahap jingmut ublay ubu yapi hayeng kenang bapinyo por banya duay lang banya bam lang bat banya smutu jingmut bat banya penbed bat penbha ya kajing yaday kajongpi bat kiba hayeng hasem jongpi kani kaday kapor ban snabyang ya kakper jong kayeng jongpi lada ukpa ne kakame kidon hayeng kaday kalat ban hikay yala kikuan kikti jongpi ya kalenti kajing shisha badru ya kaakor bat kaburam kadaw kabalay bat kaday kajing yada jong ubday na kijing lani ka divine protection sngap ha yakani don ki por ba ublay ukhang ye kijingkhang namar ba uyo i ya kajing ma kabadang ap yapi shabar na yeng jongpi haka kitab Genesis ublay ulakhang ya kajingkhang jong kayeng liang jong unowa kanang ba kajing shlay kan omla ban kata yaki
lada pisngau kumba pisha akang wat kuslai but wat judu jengkermen namar kani kala banlong bau blay udang yada yapi na kitma ne kino kijing e kijing wet kiba pimla banjo i setia kayeng kesem jong pi kadai kejaka kepasngan keba ublay ula penbet penbiang na kebenta jong pi kadau kabasaupan kadai banyo asngau bat ban sngap ya kasur jong ublay ka bakren hapi kapertai kabasawa kamsya yangi ban sngap bat banyo asngau ya kasur kabajam bat kabarid jong ublay kadau kabasaw kadai kajing temu bat penjan yapi bat ublay ha kajing sngap jar hapo yeng klem kijing sawa kakamay kaji ne kiparlok parajor pila banyo asngau kambha ya ka e kaba ublay ukwa ban keren hapi kani kadai kapor bapila ban pule kambnya ya ka ktien ublay hatu pijus ngau bahayeng pi kamyo manduai benia kani kadai kajing temu jong ublay nak benta jong pi kadau kebasan pan kadai kajing penbet penbiang kumba ngalakular kani kadai kadau kebasan bat kalong ru kabakong santam ublay ubu yapi hayeng namarba udang penbet penbiang yapi na kabenta ka e kabakraw David ulong syarai langbran haki jaga kibakenja hayeng upa jongu hasua baun long usiem Moses ulasyong hakari klaw sau posnam shua buun yalam denti bat pelat im yakin nong Israel na kajing sya ate mraw ha upharu wat ngau kumba pisha akalat ni sya ino kani kadai ka training ground jong pi hang ni hayeng uplay udang penkre ya pi kenang ba enda pimi syabar penlong ki baklan ki bashlur bat ki baket ya kanam bakburam jong ngatip bakalong ka bajenjar bha ban syong hayeng haki por bangikwa ban mi Henry token mau ba ublay udan kejing temu ba kejing mut ke ba paka na kabenta jong pi lada kani ka video kala ai ben siem ya pi tho amen haki comments lane share ye kejing dia ne jing ya kendu jong pi nganduai lang bat pi share lang ru ya kani ka video shaki we dia ki bas ngau kot la tang hayeng menta to ublay un kerku ya pi bat ya kayeng ka sem jong pi bat ken mau ba ublay udan bat pi wat hapo yeng ru wat kelat ban like bat ban subscribe ya kani ka channel pilaru ban kershan lem ya kani ka channel dak ba join them ya ka kan hun duai lang to ublay un kerku ya pi baru